Domaće ekipe, naravno, ambicije u timu iz Banja Luke su narasle s obzirom na zaista sjajno odigran prvi dio sezone. 6 pobjeda, 1 remi protiv Širokog Brijega i bez poraza Banja Lučani u prvom dijelu sezone na domaćem terenu. Evo sastava ekipe Borca: Avdukić, Radulović, Žižović, Grahovac, Stokić, Raspudić, Đelmić, Subić, Žuržinov, Žarić i Vladan Grujić. Draško Žarić je kapiten, nije imao Dragan Jović mnogo problema, nije mogao računati samo na Sinišu Dujakovića zbog 3 žuta kartona. Nebojša Runić je recimo ostao na klupi za rezervne igrače. Admir Šehović iz Sarajeva je glavni arbitar, Dalibor Drašković i Senad Ibrišimbegović, njegovi pomoćnici, Elvir Grabus iz Travnika, četvrti sudija. Tu su još dodatna 2 suca iza gola, Edin Jakupović i Zoran Grbić. Evo i sastava momčadi iz Zenice, na čijoj klupi je Nizah Hukić koji je zamijenio Vladu Jagodića nakon poraza od Širokog Brijega. Dakle, Zeničani u sastavu: Adilović je na golu, zatim Gojković, Horić, Bajraktarević, Alis Pahić, Mešanović, Kajkut, Popović, Dedić, Mišić i Lakićević. Kenan Horić kapitena, Nizah Hukić vodi ekipu Čelika sa klupe. Prije 10 sekundi počela je utakmica 16. kola BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine, susret između Borca i Čelika. Gledano po tabeli, gledano po formi, naravno ekipa Borca veliki apsolutni favorita, isto tako i tradicija je kada su u pitanju međusobni dueli ovih klubova uveliko na strani banjalučke ekipe. Naime, u posljednja 3 susreta u domaćem prvenstvu Borac je slavio pobjedu na ovom stadionu, a da nije primio niti jedan jedini gol. Posljednji put nogometaši momčadi iz Zenice još 2010. su postigli gol, ali i tada u porazu. Borac je pobjedio sa 2-1, a Emir Obuća je tada bio strijelac za Zeničane. Jesenas u prvom kolu i taj susret sa Bilinog polja mogli ste gledati u direktnom prijenosu na našem programu. U Zenici je završilo 1-1. Dedić je tada Čelik doveo u vodstvo, a Joco Stokić, najbolji strijelac Borca i najbolji strijelac prvog dijela BH Telekom Premier Lige, je poravnao iz 11 terca. Najavili su zeničkom timu da se neće braniti, da će pokušati ostvariti dobar rezultat i na neki način nastaviti tu uspješnu seriju utakmica na gostovanjima. Naime, posljednja 4 gostovanja Čelik nije poražen, istina 3 puta su remizirali i zabilježili su samo jednu pobjedu, i to u prošlom 15. kolu kada su na policama u Trebinju bili bolji od Leotara. Tada je Saša Kajkut pogodio u 93. minutu za izuzetno vrijednu pobjedu momčadi Čelika. Inače, Nizah Hukić se suočio zaista sa velikim problemima kada je u pitanju sastav momčadi za ovu utakmicu. Nema standardnih Emira Jusića i Stipe Barača zbog žutih kartona, nema Duška Stajića i Vlade Grahovca zbog ozljede. Pod znakom pitanja bio je nastup Slobodana Lakićevića, ali stisnuo je zube Lakićević i zaigrao od prve minute u ovoj utakmici. I ono što je zanimljivo, recimo u početnih 11 ekipa Čelika ima 3 momaka koji su mlađi od 20 godina. To su Renato Gojković, Namir Alispahić i Marin Popović, i tek nešto stariji, naravno, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Jasmin Mešanović, koji bi trebao biti najveća pretnja Asmiru Avdukiću, naravno uz bivšeg igrača banjalučkog tima Sašu Kajkuta, koji ove sezone ponovo igra izvanredno i postiže neki od ključnih pogodaka za ekipu iz Zenice. Evo, dobre lopte prema naprijed, ali ofsajd pozicija. Prošao je tu upravo Joco Stokić, 9 golova postigao, ali sada je bio tu iza leđa odbrane, tako da je zastavica podignuta visoko od strane Senada Ibrišimbegovića iz Travnika. Evo još jednom ove situacije u trenutku upućivanja lopte u najmanju ruku. Sumnjiva pozicija, bila je to linija, ugao kamere nije bio baš najidealniji, ali nema veze, ostavit ćemo to naravno organima koji su zaduženi za to. Visoko podignuta ruka Admira Šehovića, izveden je već slobodan udarac. Evo Đelmića, lijepo se zagradio, pored njega je bio Dedić, ipak do lopte dolaze Zeničani. Tamo na lijevoj strani igrališta sa brojem 22 Slobodan Lakićević, malo prije sam ga spominjao, imao probleme sa ozljedom, ali ipak je stisnuo zube s obzirom na te zaista velike probleme kada su u pitanju kartonirani i ozlijeđeni nogometaši u timu iz Zenice. Nema ni
Adisa Nurkovića. Nekako su Adi Adilović i Adis Nurković ravnopravno podijelili minutažu, ali sada nema Nurkovića. Također ima problema sa povredom, tako da je Salih Hinović rezervni golman ekipe iz Zenice u ovoj utakmici. Inače, spominjao sam tu tradiciju, Čelik je posljednji put na gradskom stadionu u Banja Luci pobjedio 2006. godine sa 1:0, ali bilo je to u kupu Bosne i Hercegovine. Sada tu izbacuje Lakićević, čini mi se ispred Žuržinova koji je bio u naletu po desnoj strani. Nemaju euforije, rekao sam, u ekipi Borca, ali svjesni su da su odigrali zaista izvanredno prvi dio sezone. Sada Grahovac za Žuržinova, Đelmić, nisu to uspjeli ostaviti domaći za Vladana Grujića. Ide to prema Mešanoviću, Raspudić, dobar start Raspudića, bit će ubacivanje sa strane za ekipu Borca. Možda zvuči malo kao otrcana fraza, ali kada kažemo da je ova ekipa Borca spoj mladosti i iskustva, onda je zaista tako. Nekoliko izuzetno iskusnih, ali i kvalitetnih nogometaša, poput recimo Vladana Grujića, poput Ognjena Đelmića, Igora Žuržinova, Mladena Žižovića, sjajno su ukomponovani sa Borčevom mladošću koju predvodi Srđan Grahovac, kapiten mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine. Tu je još Aleksandar Subić, pa Nebojša Runić koji je ostao na klupi za rezervne igrače. Sve su to izuzetno mladi momci koje je Dragan Jović zaista sjajno ukomponovao sa ovim nešto starijim i iskusnim. Bila je to nova akcija Čelika, sada tu Renato Gojković. On je juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine, igra na štoperskoj poziciji, odlično građen, 195 cm visok, dobio priliku igrati od prve minute. Evo Grahovca, kapiten mlade reprezentacije, vraćeno nazad za Radulovića, sada Đelmić, lijepo kombinuju Banja Lučani. Evo dobre lopte za Stokića, ušao je Kenan Horić u ovaj udarac, Mešanović pokušao to ostaviti, ali nisu ispratili dovoljno dobro to njegovi saigrači, tako da ide nova akcija Banja Lučana, pokušaj iz velike udaljenosti, promjene rezultata nema. Minuta 7, šutirao Žuržinov koji u posljednjih nekoliko kola je dobio jednu zaista zanimljivu i za njega pomalo neobičnu poziciju. Igra na mjestu desnog bočnog, ovaj igrač koji spada u red onih iskusnih. Ima 32 godine, rođen je u Pančevu, ali dosta dugo vremena igra u BH Telekom Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Sjećamo da se dosta dugo je nastupao za ekipu Zrinskog iz Mostara. Sada je to presjekao Grahovac, evo Vladana Grujića, lopta za Stokića u sredinu, ovo može biti opasno. Stokić pada na ivici 16 terca, vrlo blizu mjesta događaja Admir Šehović, pokazuje da se igra nastavi, ide kontra Čelika, ali ide to samo do Draška Žarića. Dobar početak utakmice na gradskom stadionu u Banja Luci. Siguran sam da ćemo vidjeti večeras dosta pogodaka, da ćemo vidjeti zanimljivu nogometnu predstavu. U ostalom uvijek je tako kada igraju Borac i Čelik. Rekao je Miza Hukić, trener ekipe iz Zenice, da Čelik po tradiciji gubi na gradskom stadionu u Banja Luci, ali isto tako po tradiciji igra uvijek jako lijepo otvoreno, tako da se nada da bi se ta tradicija, kada su rezultati, tačnije kada je konačan rezultat u pitanju, danas mogla srušiti. Najavio je da će njegova ekipa igrati otvoreno, to se sada i dešava. Nova offside pozicija, Aleksandar Subić koji igra u sjajnoj formi se odlično ubacio, a ponovo Senad Ibrišim Begović iz Travnika diže zastavicu. Evo još jednom, bilo je to sada čisto, bar metar iza leđa odbrane Čelika. Aleksandar Subić koji igra zaista izvanredno na ovoj poziciji lijevog bočnog. 14 utakmica odigrao ove sezone, postigao i jedan pogodak Aleksandar Subić. Izbacuje Darko Mišić, gdje je doban granica igrališta.
pune se lagano i tribine gradskog stadiona u Banja Luci. Rekao sam na početku 3000, sada ima možda i više. Izbacuje Kenan Horić, ali može li tamo Mešanović se zagraditi pored Žarića? Može, lijepo ostavlja loptu za Sašu Kajkuta, nekada sjajnog napadača banjalučkog borca. Kajkut sada ljubimac navijača Čelika i Zenice. Bajraktarević odlično je centrirao, ali tamo u nedozvoljenoj poziciji bio jedan od nogometaša Čelika, tako da će slobodan udarac biti za Asmira Avdukića, reprezentativnog golmana Bosne i Hercegovine. Evo još jednom ove situacije i sada u najmanju ruku sumnjivo, vidjeli ste ovdje bliže nama, ostao je jedan nogometaš u plavom dresu. Mislim da nije bilo nedozvoljene pozicije, ali dobro, prekinuto je. Idemo dalje, Žižević, ubacuje se Subić, ima sada dosta prostora po lijevoj strani. Subić, odličan centar šut, izbacuje to Adilović, stiže Đelmić do ove lopte, vraćeno nazad za Žuržinova. Evo Đelmića, Đelmić, tačno u ruke Adija Adilovića. Igra se brzo, igra se dinamično, 10 minuta je prošlo, istina, nismo vidjeli neku pravu priliku ni na jednoj, ni na drugoj strani, ali u vrlo visokom ritmu za jednu utakmicu BH Telekom Premier Lige se igra do sada. Vidite da su na tribine gradskog stadiona u Banja Luci stigli i navijači gostujuće momčadi. Izbacuje Lakićević prema Alispahiću. Amir Alispahić, čini mi se, dobio ulogu centralnog napadača u ovoj utakmici. Mešanović djeluje nešto više po lijevoj strani ipak. To je očigledno ideja Izaha Hukića da na taj način možda pokuša iznenaditi svog kolegu na drugoj strani. Sada je Bajraktarević odlično presekao ovu akciju na sredini, ali u nastavku fauliran Joco Stokić koji se vratio nazad. Dedić je napravio prekršaj i evo sada vidite tu duel dvojice nogometaša koji su tamo na samom početku sezone u prvom kolu se upisali u listu strijelaca. Dedić je pogodio za Čelik, a Joco Stokić za ekipu iz Banja Luke. Sada Lakićević, dobro postavljen, evo Jasmina Mešanovića, pokušao pronaći Namira Alispahića, ali tu je kapiten domaćih Draško Žarić. Bajraktarević, sada Žuržinov, pa Đelmić, znači loptu Žižević na drugoj strani, dolazi ona do Stokića, sada nekako ideja je bila zaista dobra, iz drugog plana se ubacivao Srđan Grahovac, ali oprezan je bio Adi Adilović, momak koji ima onako zavidnu golmansku karijeru, prošao je dosta toga, bio je jedno vrijeme i u Grčkoj, bio i golman Sarajeva i Travnika. Sada brani ove ekipe iz svog rodnog grada, član je naravno Čelika. Ponovo offside pozicija, dosta posla u ovih prvih 12 minuta za pomoćni suce. Kenan Horić za Mešanovića, se tu nije snašao najbolje, ide Žuržinov, ima naprijed Đelmića i Grujić je naprijed, poprilično ofanzivno stoji Vladan Grujić. Evo lopte upravo za iskusnog Vladana Grujića, ali i izvan rednog starta Kenana Horića, bit će samo ubacivanje sa strane za domaći tim i to za Đelmića koji je već izveo ovaj aut. Sada Kajkut presjekao, evo Mešanovića, može biti opasan u ovim situacijama, čeka ga Radulović. Sada za Dedića, malo igrača borca je nazad, akcija 4-4. Prema Dediću ide ova lopta, Dedić može li ići do kraja, Dedić, okreće se Dedić, šutira, brani to Asmir Avdukić. 13. minuta, prva ozbiljna situacija, šutirao Dedić, evo akcije na drugoj strani, Stokić i Horić. Odlično se tu snašao Kenan Horić i ispred Stokića izbacio loptu van granica igrališta. Prvo je Joco Stokić ubacio loptu iz auta. Vraćeno nazad za Subića. Onda Radulović. Prolazi Radulović kroz dvojicu, ali začekao ga je Gojković. Ponovo pokretljivi Aleksandar Radulović. Grahovac. Velika koncentracija igrača tu na malom prostoru. Sada Đelmić. Đelmić šutira, odlično brani Adilović.
Biće prvi korner na utakmici, odličan pokušaj Đelmića, ali brani Adilović. Prvo ubacivanje, ide Grahovac na drugu stranu, ideja je bila dobra, ali skok Kenana Horića, bit će ubacivanje sa strane. Pritisak sada domaćih. Grahovac iz teške situacije slabo šutira, 15. minuta, po jedna uspješna intervencija, najprije Asmira Avdokića, a onda i Adija Adilovića na drugoj strani. Evo gledamo još jednom ovu situaciju, odlično je šutirao Đelmić, istina u bliži ugao, ali Adija Adilović bio sjajno postavljen. Ovdje Đelmić, 25 godina ima i ono što je interesantno za ovog mladića, on je rođen upravo u Zenici. Igrao za Olimpik, igrao za Gradačačku Zvijezdu ove sezone, jedan od najboljih u lideru BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine, drugi je strelac Borca, zabio je 6 pogodaka. Sada se dobro postavio Draško Žarić, izbacio loptu van granica igrališta, ubacit će Lakićević. Ali poprilično slabo, čini se da je Raspurić bio tu dobro postavljen. Sada prekršaj Joce Stokića nakon ovog duela sa Kenanom Horićem. To na signalizaciju pomoćnog sudca. Vidjeli ste sportski korektno pruženu ruku Joce Stokića. Mogli ste vidjeti lijevu ruku s kojom se poslužio najbolji strelac ekipe Borca. Adilović. Nije Kajkut došao do lopte, ali jeste Darko Mišić. Žižović radi dobar pritisak, mali problemi za Mišića i urodio je plodom ovaj pritisak domaćih. Pobjegla je lopta Darku Mišiću. On je rođen u Banja Luci. Evo one šanse od malo prije Čelika kada je Dedić dobro prošao, ali ipak Asmir Avdokić je sjajan golman. Sada Grahovac pokušava, pogodila lopta Grujića, spašava Adilović. Vjerovatno nije bio siguran da li je neko od njegovih igrača igrao posljednji ovom loptom, stoga je pokušao spriječiti da lopta ode u korner. Ovo je lopta van granica igrališta. Dakle, Darko Mišić, rođen u Banja Luci, a rekao sam Đelmić u Zenici, ali nema to veze, večera su na suprotnim stranama. Ubacivanje sa strane upravo za Mišića. Izbacuje Subić za Gojkovića. Pogriješio. Đelmić. Ide Đelmić, ovo može biti opasno. Đelmić u posljednjem trenutku svoju grešku ispravlja mladi Renato Gojković. Momak koji je rođen 10. septembra 1995. godine. Dakle, 18 godina svega ima ovaj juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine. Drugi korner je za ekipu Borca, čini mi se, ponovo za Grahovca. Dobro odigrano, Stokić prečka! Odličan udarac Stokića, lopta je pogodila prečku. Gledamo još jednom, Grahovac je to sjajno ubacio. Odlično propuštena lopta od strane Draška Žarića. Praktično je Adija Adilović bio već savladan, ali otišlo je to preko gola. Najbolja prilika za ekipu Borca u 18. minutu. Iz ovog ugla ćemo to jako lijepo vidjeti. Očigledno uigrana akcija domaćih i na kraju dosta sreće za ekipu Čelika. Dobar skok Kajkuta. Bajraktarević pokušao pronaći naprijed Ali Spahića. Evo Lakićevića. Ima dosta problema Lakićević tamo sa Đelmićem koji djeluje po toj desnoj strani. Tu je vrlo ofanzivan i Žuržinov. Vratio Grahovac za Radulovića, pa onda Subić. Mladen Žižović. Imali prilike za neku brzu akciju Čelika, nema Žižović. Šarić. Žižović. Presikao je Bajraktarević ovu akciju. Ide Kajkut. Ali prekršaja nema. Radulović izbacuje korektno Aleksandar Radulović ovu loptu van granica igrališta, s obzirom da je jedan od igrača ekipe
Čelika ostao na travi, vidjet ćemo još jednom tu situaciju. Radi se o Jasminu Mešanoviću, vrlo blizu mjesta događaja bio je Admir Šehović koji se jako dobro kreće u ovih prvih 19 minuta. Sada će Borić naravno korektno sportski vratiti loptu na jednu stranu. Žarić. Skoči Gojković, evo Kajkuta, prekršaj Radulovića. Saša Kajkut 5 golova postigao ove sezone. Jasmin Mešanović je dao 4, to su uz Alena Dedića koji je također zabio 5 golova, najbolji strelci Čelika u prvom dijelu sezone. Sada Gojkovića. Dobra stvar za nove mlade igrače poput Alispahića, Gojkovića i Marina Popovića, recimo, je činjenica da su dobili priliku igrati. Evo sada pokazuje upravo Namir Alispahić koliko je brz. Vidjeli ste kako je tu pobjegao u zadnjoj liniji borca i u posljednjem trenutku, čini mi se, Raspudić je uspio tu sustići i izbaciti ovu loptu. Namir Alispahić također izuzetno mlad momak, ima svega 18 godina. Neće sigurno biti Čelik lagan plijen ovdje za najbolju ekipu prvog dijela u BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine. Evo Marina Popovića. Bajraktarević za Kajkuta. Postavljeno sada za Mišića. Mišić, lijepo prolazi Mišić. Kajkut. Odličan potez bivšeg igrača borca. Kajkut na drugu stranu. Avdukić vrlo sigurno. Stiže to Lakićević. Sada pritišću gosti iz Zenice. Lakićević može li proći? Može pored Dželmića, ali ne i Žuršinova. Grahovac za Dželmića. Dobro postavljen Renato Gojković i onda prekršaj kojeg je napravio Dželmić. Ostao je Dedić tu na travi. Evo Asmir Avdukića nije se našao na spisku selektora Safeta Sušića za prijateljsku utakmicu naše reprezentacije protiv Argentine, a razlog je jednostavan, s obzirom da se BH Telekom Premier Liga neće prekidati. Dakle, sada ponovo jedan igrač Čelika ostao na travi, izbacuje to Saša Kajkut. Dakle, neće se prekidati BH Telekom Premier Liga i jednostavno ne bi bilo korektno ni prema fudbalskom klubu Borac da Asmir Avdukiću danima kada se igra BH Telekom Premier Liga napusti ekipu. Stoga Asmir Avdukić, oprostite, neće biti rezerva Asmiru Begoviću u toj utakmici. Evo u kadru i Nizaha Hukića. On je zamijenio Vladu Jagodića koji je u prošloj sezoni, posebno prošlog proljeća, zaista sjajno vodio ekipu Čelika. U jednom trenutku su bili vrlo blizu plasmanu u Europsku ligu, tačnije u kvalifikacije za ovo takmičenje. Na kraju nisu uspjeli, ušli su onda sa velikim ambicijama u ovu novu sezonu, ali jednostavno nisu imali ni dovoljno sreće. Gotovo nevjerovatno zvuči da je u 15 utakmica domaćeg prvenstva Čelik čak 9 puta remizirao. Upisali su samo 3 pobjede i 3 poraza. Rekorderi su po broju remija, koji su i na gostovanjima recimo ove sezone, čak 4 puta remizirali. Samo 2 puta su izgubili, i to od Sarajeva i Gradačačke Zvijezde u 5. odnosno 7. kolu. Jednostavno nogomet se igra da se pobjeđuje, a ne da se remizira, i jednostavno nakon serije tih remija desio se taj raskid saradnje između selektora naše mlade reprezentacije Vlade Jagodića i ekipe Čelika. Žarić za Žižovića. Borić, Mišić, Popović. Vratio se Marin Popović u igru nakon one malopređašnje ozljede. Sada Žižović
Horić je prozreo njegovu namjeru. Mlad je i Kenan Horić, ali ima tu čast nositi kapitensku traku svog tima. Vrlo lijepo kajkut na drugu stranu za Lakićevića. Evo pokušaja, ali nema sada opasnosti za Avdukića, ali lopta je na putu pogodila nekoga od domaćih nogometaša, tako da će Čelik u 25. minuti utakmice imati priliku izvesti prvi korner i vrlo disciplinovano. Sada svi igrači domaće momčadi se vraćaju nazad u svoj 16-terac. Đelmić je jedini tu otprilike na 20 metara, a ubacit će Marin Popović. Loše ubacivanje, ali isto tako i reakcija odbrane borca nije bila najbolja. Na kraju ipak ubacivanje sa strane za Subića. Karević igra posljednji ovom loptom. Đelmić je ostao tu na lijevoj strani, ali evo vraća se sada tamo na desni dio terena gdje je igrao u prvih 25 minuta. Izbačena lopta. Raspudić za Grahovca. Presjekao Dedić. Sada prilike za neku brzu akciju. Bacuje se Mešanović, ali Žuržinov postavljen. Radulović. Evo Žuržinova koji je dosta dobro odgovorio ovom svom novom zadatku na poziciji desnog bočnog, ali onog defanzivnog. Sada Grahovac. Nema kvalitetno rješenje, stoga vraćena lopta nazad za Draška Žarića. Radulović kombinuje sa Stokićem. Subić. Ispred njega je Popović. Subić tražio Stokića, našao samo Sašu Kajkuta koji onako na iskustvo je sada uspio primorati Aleksandra Radulovića da napravi ovaj prekršaj. Mešanović i Lakićević nisu uspjeli stići do ove lopte. Žuržinov će ubaciti. Đelmić. Pa Grahovac. Žižović. Žižović, Grahovac. Vrlo lijepo od prve Grahovac, ali nije prošlo. Sada Popović. Zamijenili su Popović i Alispahić. Sada pozicije. Popović igra tamo na poziciji centralnog napadača. Alispahić je otišao sasvim desno. Evo Žižovića. Uspio prevariti Mišića, ali nije u kazanom prostoru bilo njegovih saigrača. Sada Šarić. Izbacuje Gojković. Radulović je odlučio to smiriti, vratiti nazad za Raspudića koji sada kreće u novu akciju. Žuržinov, Lakićević ispred njega. Tu je i Đelmić. Lopta iza leđa Đelmića. Dobro se snašao Đelmić, ali ipak ide to do Žižovića. Može biti opasno. Žižović. I na kraju otklonjena opasnost. Samo za kratko. Radulović. Radulović i dalje Žižović. Zakomplikovali su ovdje domaći. Horić za Alispahića. Evo onoga o čemu sam malo prije govorio. Alispahić sada tu na onoj poziciji na kojoj je Popović počeo utakmicu, a nisam siguran koliko će zapravo Marin Popović moći još igrati, s obzirom da vidno hramlje, nakon što mu se malo prije ukazivala pomoć van granica igrališta, a tu ima sigurno velike, ogromne probleme i za Hukić. Spominjao sam već taj spisak povrijeđenih i kažnjenih nogometaša. Na klupi Zenice uglavnom momci koji nemaju ni 20 godina. Sada Kajkut za Alispahića. Teško je uzeti loptu Kajkutu, ali sada i on griješi. Presjekao je to Đelmić. Izuzetno brz Đelmić. Bježi Lakićeviću. Stokić je u sredini, ali onda očajan potez Đelmića. 29. minuta. Mogli su domaći mnogo više iz ove situacije. Sada prekršaj nad Dedićem. Nema mnogo prilika, ali ritam utakmice je zaista dobar, kvalitetan. Igra se izuzetno brzo i siguran sam da će doći neke prilike, da će doći golovi
Sada Semir Bajraktarević je namjestio ovu loptu, nekada nogometaš Sarajeva i Sašk napretka. Ide ipak Bajraktarević u sredinu, prepustio je to lijevaku Slobodanu Lakićeviću koji će ubaciti loptu u kazneni prostor. Ponovo gotovo svi Banja Lučani tu u svom 16-tercu. Lakićević, dobar u skoku i Joco Stokić. Vraća se to ponovo u kazneni prostor. Bajraktarević za Horića. Pritisak Đelmića i izborio je Ognjen Đelmić. Ubacivanje sa strane. Biće i sada neko upozorenje tu za Horića i Đelmića, ali nema potrebe i mislim da je u pravu Admir Šehović. Igra se korektno, nema potrebe za kartonima. Ovdje je sve bilo čisto. Horić je igrao posljednji i onda su tu nastali mali problemi kada je igrač Borca pokušao stići do ove lopte da onako na brzinu je vrati u igru. Žarić. Mišić. Ovo je bilo žestoko. Ovo je bilo žestoko. Biće karton za kapitena Borca Draška Žarića. Prvi oštar start i prvi žuti karton u 31. minutu. Naravno svjestan je iskusni Draško Žarić težine ovog prekršaja. Vidite, lopta je već prošla, išao je na nogu protivnika i prvi žuti karton. Evo izmjene. Ono što sam najavio malo prije, ne može Marin Popović. Umjesto njega sa brojem 14 Nikola Simić, momak koji je u nekim utakmicama ove sezone bio i starter. Ovo će mu biti 12. utakmica ove sezone. Sada prekršaj Kajkuta u ovom duelu. Nikola Simić, najiskusniji od nogometaša koji su bili na klupi, 32 godine, ima, rođeni u Srbiji, u Valjevu. Igrao između ostalih za Radnički iz Kragujevca, za Javor, za OFK Beograd, Borac iz Čačka. Jedno vrijeme bio i u Crnoj Gori, nastupao za Čelik iz Nikšića. Novi prekid. Sada je Renato Gojković napravio prekršaj. Nakon ovog duela sa Stokićem je dosuđen faula. Vidjet ćemo hoće li Joco Stokić možda direktno šutirati. Vidjeli ste onu situaciju malo prije kada je prekinuta akcija Čelika zbog faula. Pokušao i nezgodno je to bilo. Odbranio Adi Adilović, nije želio ništa rizikovati. Evo još jednom, 3 igrača su bila u živom zidu. Pokušao je to iskoristiti Joco Stokić. Sada novi prekid, dosta sada ovih sitnih prekršaja. Dedić će izvesti slobodan udarac. Ne prestaje podrška sa tribina gradskog stadiona. Naravno, mnogo bučni domaći navijači, ali isto tako to na ovoj utakmici daju i navijači ekip Čelika. Gojković. Ide to prema Mešanoviću. Žuržinov. Kajkuta. Spustio samo do Đelmića. Sada Horić i Stokić, kapiten gostujuće ekipe, bliži ovoj lopti. Lijepo se zagradio. Adilović. Skok Kalispahića. Minuta. Vrlo borben mladi Namir Alispahić. Dokazivanja svakako i za ove mladiće koji imaju 18-19 godina. Velika je stvar naravno igrati ovakve utakmice u domaćem prvenstvu. Sada Dedić.
Dobro je bio postavljen Raspudić i evo odmah prilike za kontru na drugoj strani. Radulović, Đelmić, prolazi Žuržinov, dobiva loptu, Žuržinov, Horić bez rizika izbacuje to van granica igrališta. Još jedna akcija koja je u začetku mnogo obećavala, ali na kraju pa možda i po najbolji u ekipi Čelika do sad. Kenan Horić to uspijeva ponovo raščistiti i evo trećeg ubacivanja iz ugla za ekipu Borca, ponovo Grahovac i ponovo sa desne strane. Sada je Alis Pahić izbacio, Mešanović, ali nema igrača Čelika naprijed. Presjekao je to Žuržinov, sada Đelmić pa Grahovac. Grahovac ima dobar udarac, odlučio se za centar šut, međutim nije bilo nikoga, tako da i u 35. minuti ostaje 0-0. Dinamična utakmica, ali kako se sve akcije završavaju tu otprilike na ivici 16-terca ili na jednoj ili na drugoj strani. Ovdje ste vidjeti, jedan od igrača Borca se želi na ozljedu sada. Bilo je tu i malo krvi na koljenu. Siguran Adilović ispred Đelmića je uhvatio ovu loptu. Čini mi se da je Radulović van terena, ali sve će biti u redu sa zadnjim veznim ekipe Borca. Već se tu pridigao i evo dobio dozvolu od strane Admira Šehovića da se vrati u igru. Sada prekršaj Stokića nakon ovog vazdušnog duela sa Kenanom Horićem. Čelik je prvi dio sezone završio na 10. mjestu, ali sada su 11. s obzirom da je ekipa Radnika slavila pobjedu. Adilović ponovo ispred Đelmića. Čelik ima 18 bodova, Radnik je današnjim trijumfom stigao do brojke od 20 bodova, tako da su Zeničani u ovom trenutku, naravno nakon nepotpunog 16. kola, pali na poziciju broj 11. Sada se Žuržinov sada tu želi na ozljedu. Naravno i jedna i druga ekipa ostavila je dubok trag u bivšoj državi. Jedni i drugi su vrlo često bili članovi prve savezne lige Jugoslavije. Čelik ima nešto više sezona, ukupno 17 puta su Zeničani igrali u elitnom razredu, dok je ekipa Borca 14 sezona se takmičila u prvoj saveznoj ligi bivše države. Sada Subić, bit će to prejako, pratit će loptu u igru Adi Adilović. Iako znate da ekipa Borca ima nešto više uspjeha u kupu, naravno mogu se pohvaliti sa osvojenim trofejem u bivše države. Vidjeli ste Dragana Jovića, to je čovjek koji zna osvajati trofeje. Sa Zrinskim je bio prvak Bosne i Hercegovine. Mešanović je bio daleko od ove lopte. Žuržinov vratio Zavdukića, kao da je ritam utakmice malo pao u posljednjih nekoliko minuta. Ulovića pa Raspudić, Žižović. Vraćamo nazad za Žuržinova. Presjekao Bajraktarević. Mešanović za Lakićevića. Dedić dobro se zagradio, ali nastavljaju sa pritiskom domaći. Na kraju rješenje Dedić našao u povratku lopte sasvim nazad za svog golmana. Grahovac i Kajkut. Grahovac stiže do lopte. Grujić. Vrlo lijepo za Radulovića. Ovo može biti opasno, ali slabo prema Đelmiću. Sada Dedić. Dedić i Alen Dedić. Nekada igrač Jedinstva iz Bihaća. Bihać je inače njegov rodni grad. Ima i
internacionalnu karijeru, igrao jedno vrijeme u Hrvatskoj, bio član Rijeke. Ovdje je Žuržinov napravio prekršaj. Prema Mišiću, ali presjekao je Subić. Evo Žižovića. Uspijeva to ipak prebaciti za Stokića. Sada Subić u nedozvoljenoj poziciji. Mislim da su sada Banja Lučani pogriješili, da su morali mnogo ranije uputiti ovu loptu prema Subiću, koji je dugo vremena bio sam i evo vidite ovu situaciju. Za jedan korak je bio brži Aleksandar Subić. Horić nazad za svog golmana Adilovića. Mešanović nije mogao do ove lopte. Izvinjava se sada tu golman Čelika mladom reprezentativcu Bosne i Hercegovine zbog ovog nepreciznog pasa. Aut je za Žuržinova, a polako ulazimo u 5 posljednjih minuta kada je u pitanju prvo poluvrijeme. Sada Grujić prema Žuržinovu, siguran je ovaj put Adi Adilović. Lakićević je dobro zagradio ovu loptu, a sve to dobro ispratio Adi Adilović. 30 godina ima Adilović, branio i u Sloveniji. Ali bilo je to na početcima karijere, onda Olimpik, pa Travnik, Sarajevo, pa onda jedna sezona u Grčkoj i dolazak u ekipu Čelika. I upravo će golman Zeničana sada vratiti loptu u igru. Sada već i 10-ak minuta se igra u nešto slabijem ritmu. Početak susreta koji je zaista obećavao, žestoko su krenuli jedni i drugi, ali evo sada da su možda malo preforsirali, pa je ritam susreta poprilično opao u odnosu na prije svega onih prvih 20-ak minuta. Sada Kajkut uzima ovu loptu, Kajkut, evo udarca, offset pozicija za Mešanovića, visoko podignuta zastavica Dalibora Draškovića. Kajkut je ostao tu na travi, dosta posla. Ponovit ću još jednom za pomoćnike, evo još jednom te situacije. Bio tamo iza leđa odbrane borca Jasmin Mešanović. Sve je u redu sa Kajkutom. Evo vidite, 6 nedozvoljenih pozicija do sad u nešto više od 40 odigranih minuta na gradskom stadionu u Banja Luci. Avdukić, samo jedna intervencija i to u 13. minutu nakon onog udarca Dedića. Horić za Mišića. Mišića dobacuje to do Stokića, ali ispravlja Dedić. Izbacuje Horić. Sada se tu na ozljedu žali Nikola Simić, igrač koji je ušao u igru nakon ovog vazdušnog duela. I onda prekršaj nad Jocom Stokićem. Traže tu Mišić, je ostao sada ležati na travi. Tražili su igrači Čelika od domaćih da izbace loptu van terena, ovi to nisu učinili. Onda prekršaj tu Darka Mišića nad Jocom Stokićem, ali čini mi se da je Mišić tu izvukao deblji kraj. Evo još jednom te situacije, nagazio ga je, istina nenamjerno, Stokić. I vidite sada tu dosta krvi na koljenu Darka Mišića. Traži Admi Šehović naravno da se pomoć Mišiću ukaže van granice igrališta. Mislim da Nizah Hukić može biti zadovoljan. Borac nije stvorio mnogo prilika. U 18. minutu su bili najbliže golu kada je nakon kornera Grahovca Stokić pogodio prečku. I to je zapravo jedina prava prilika koju su domaći napadači stvorili. Pored toga još jedan pokušaj Đelmića i jedan Stokića.
Subić. Aut je za Čelik, kaže Dalibor Drašković, što je izazvalo buru protesta domaćih navijača. Čeka Mišić dozvolu da se vrati u igru. Upravo ju je i dobio i vratit će loptu u igru. Raspudić, mali problemima, ali nadmudrio je Nikolu Simića. Sada Čelmić. Mešanović. Prejako je dodavanje Mešanovića. Ide kontra, ili polukontra, bolje reći, borca preko vrlo dobrog Subića. Subić i dalje i biće žuti karton za Sašu Kajkuta. A mislim i za Žižovića koji je tu odmah reagovao. Saša Kajkut je odmah prihvatio ovaj žuti karton, naravno i nije moglo biti drugačije. Prekršaj je bio svakako više nego oštar. Nema nikakve dileme. Žuti karton čist kao suza, a dobra stvar je što je i Aleksandar Subić odmah ustao. 1 minuta sudijske nadoknade pokazuje Elvir Grabus. Ipak čini mi se samo Kajkutu, a ne Žižoviću karton. Sada Stokić, tačno u ruke Adija Dilovića. I kako sada stvari stoji, prvo poluvrijeme će se ipak završiti bez golova. Borac nešto bolji, ali Čelik je nazad stajao dosta dobro i nisu igrali onaj klasični bunker. Tražili su igru, pokušavali su i oni napraviti nešto u igri prema naprijed. Istina, nisu uspjeli, samo jedan pokušaj Dedića, ali kao što rekao malo prije, mislim da grupa Čelika može biti izuzetno zadovoljna igrom u prvom poluvremenu. Ostao je sada Kajkut ležati na drugoj strani, a ovog trenutka svira kraj prvog poluvremena Admir Šehović. Kajkut leži na drugoj strani, ukazat će mu se pomoć. Ide tamo njegov bivši saigrač Draško Žarić da mu pruži pomoć, ali sve će biti u redu sa najboljim strelcem Čelika u ovoj sezoni. Dakle, bez golova, 0-0. Dobar ritam utakmice, ali mnogo prilika nije bilo. U društvu kolege Aleksandra Babića već je Dragan Jović. Aco, izvoli. Sve utakmice, dakle, i u Zenici i u Banja Luci, nekako su susreti u Zenici uglavnom završavali neriješenim rezultatom, a oni u Banja Luci pobjedama. Sada tu Admir Šehović zove golmana Adija Dilovića. Ja ne znam u čemu je problem, zaista možda neki problem sa opremom ili nešto drugo. Crveni karton. Crveni karton za Adija Dilovića. Admir Šehović mu je pokazao crveni karton. Ja ne znam zaista šta se desilo u ovoj situaciji. Možda nešto u tunelu ili prilikom izlaska iz tunela, ali pozvao je tu Admir Šehović golmana Čelika. Je li bilo nekog prigovora? Šta se desilo? To ćemo, vjerujem, saznati u narednim danima. Sada tu Asmir Avdukić pokušava utješiti svog kolegu na drugoj strani. Onako korektno, sportski razgovaraju, ali ja zaista ne mogu sa komentatorske pozicije zaključiti šta se tu desilo. Da li u tunelu, u slačionici ili prilikom izlaska na teren. Vidjet ćemo, pokušat ćemo naravno doći do te informacije, ali ovo će biti svakako veliki, ogroman hendikep za ekipu Čelika. Tim više što, a spominjao sam to u prvom poluvremenu, nema ni Adisa Nurkovića, tako da će šansu dobiti Salih Hinović. On će prvi put stati na gol u ovoj sezoni. Dobio je šansu, dakle, sasvim neočekivano Salih Hinović braniti u drugom poluvremenu ove utakmice. Sada tu zapaljene baklje i na onom dijelu tribina gdje se nalaze oni najvjerniji navijači borca. Evo, možete i to vidjeti.
Sada ćemo sačekati još nekoliko trenutaka, vjerovatno do početka drugog poluvremena, s obzirom da će biti primorana klupa Čelika naravno da napravi i drugu izmjenu. Niza Hukić će iz igre morati izvući nekoga od nogometaša i to će biti vjerovatno neko od napadača, da li Alispahić, Mešanović, ne vjerujem da će vaditi Kajkuta, to je igrač koji može dosta dobro čuvati loptu u svom posjedu, možda Dedić ili u ostalom sačekat ćemo, nećemo ništa prejudicirati, vidjet ćemo koga će iz igre izvesti klupa Čelika. Evo još jednom suca iz Sarajeva koji je prije početka drugog poluvremena poslao u slačionicu Adija Adilovića, tako da će od prve minute drugog poluvremena gosti iz Zenice biti brojčano inferiorni na terenu. Po jedan žuti karton u prvom poluvremenu za Žižovića na jednoj i Kajkuta na drugoj strani. Evo čekam dole šta će pokazati Grabus, pretpostavka je bila dobra, Namir Alispahić ide na klupu, jednostavno morali su izvući nekoga iz navalnog reda. Evo gledam dole sada kao u košarci, jedan time-out je organizovao Niza Hukić sa svojim nogometašima. Mali problemi tu sa opremom Saliha Hinovića koji će neočekivano imati svoj debi. Spominjao sam to, Nurković i Adilović su nekako ravnomjerno podijelili utakmice. Istina, Adilović je branio nešto više u odnosu na Nurkovića. Evo sada i treći golman ekipe iz Zenice će imati priliku braniti u BH Telekom Premier Ligi, ali neće mu biti lako svakako. Borac je, a čuli ste to i od Dragana Jovića, Borac će igrati mnogo ofanzivnije sada, najavio je Jović da će učiniti sve da njegovi nogometaši stignu do pobjede u ovoj utakmici, a sada im je taj posao u mnogome i olakšan, s obzirom da će evo od prve minute drugog poluvremena Čelik imati igrača manje. Ja vjerujem da je sada sa opremom Hinovića sve u redu, čeka tu i Namir Alispahić koji je dosta dobro odigrao prvo poluvrijeme, počeo kao klasični špic, onda je prešao tu na desnu stranu, ali eto nije imao ni dovoljno sreće da odigra nešto više minuta s obzirom na ovo isključenje Adija Adilovića. Nadam se da ću do kraja utakmice dobiti informaciju šta se zapravo desilo, da li je u pitanju ili prigovor ili neka neprimjerena reakcija u slačionici ili tu u tunelu ispred slačionice. U svakom slučaju počinje drugo poluvrijeme, igrač više za ekipu Banjalučkog Borca zbog isključenja Adija Adilovića. Žuržinov za Radulovića, vraćeno nazad prema Raspudiću, sada Draško Žarić, Stokić za Žižovića, Mišić se tu dobro postavio i morao iskusnog Žižovića da napravi prekršaj. I sada tamo ponovo na desetine baklji, ali i vatromet među najvjernijim navijačima Borca. Biće prekid, poziva sada Admir Šehović igrače da se povuku ovamo prema svojim klupama. Ono što je dobra stvar je da ima vjetra koji odmah nosi ovaj dim sa terena, tako da se nadam da prekid neće trajati dugo. Evo stigla je informacija zbog čega je zapravo Adi Adilović zaradio crveni karton. Naime, u tunelu prilikom izlaska imao je sukob sa ne igračem Borca, nego jednim od svojih igrača, jednim od svojih saigrača iz slačionice je imao sukob. Navodno je došlo i do nekog pokušaja fizičkog kontakta, sve je to vidio Admir Šehović i pokazao crveni karton
Adiju Adiloviću. To su informacije koje smo dobili od četvrtog suca. Nekada je dobro kada je vjetrovito u ovakvim situacijama, tako da ovaj gusti dim koji je u jednom trenutku se nadvio, posebno tamo ispred najvjernijih navijača Borca, je brzo nestao, tako da evo nakon otprilike 60 sekundi susret je već nastavljen. Sada smo u 48. minuti, prema Grujiću ide ova lopta i prvi put interveniše Salih Hinović. Hinović prema Kajkutu, ali našao je samo Žarića. Gojković. Ovo je Žuržinov. Za Radulovića. Bajraktarević radi tu dobar pritisak. Pokušao Mešanović doći do ove lopte, nije uspio. Evo Žuržinova. Izuzetno pokretljiv Semir Bajraktarević u prvom poluvremenu, u nekoliko navrata je presjekao akcije nogometaša Borca. Sada će Jasmin Mešanović dobiti žuti karton zbog ovog neopreznog starta. Žuržinov je ostao na travi. Evo još jedno visoko podignuta noga. Srećom, Žuržinov je prošao bez neke ozljede. Dakle, nakon Kajkuta sada i Mešanović sa žutim kartonom, Adija Adilović zaradio crveni. I to u svlačionici ili u tunelu ispred svlačionice. Radulović. Radulović. Nazad za Draška Žarića. Ponovo Kenan Horić za Bajraktarevića. Pogriješio Mišić. Evo Raspudića. Vidjet ćemo hoće li možda nešto mijenjati sada Jović. Hoće li krenuti još ofanzivnije s obzirom na igrača manje. Evo dobre lopte prema Kajkutu. Bajraktarević. Bajraktarević vrlo lijepo prema Kajkutu. Na drugu stranu to ide ispred Mešanovića u posljednjem trenutku. Radulović. Subić. Žižović. Radulović uspio to iskontrolisati. I onda Renato Gojković. Ubacivanje sa strane će biti za ekipu Borca. 5. minuta drugog poluvremena na isteku, još uvijek onih početnih 0-0. Evo Grahovca, čeka ga Dedić. Čelmić, odličan dupli pas, ide Grahovac, ali Dedić je bio dobro postavljen i evo novog kornera, ukupno četvrtog za ekipu Borca. Ono što je interesantno, svi korneri sa iste, sa desne strane i uvijek je izvođač isti, to je Srđan Grahovac. Sada su svi igrači Čelika naravno u svom 16-tercu. Borac zna biti vrlo opasan. Nakon prekida ubacuje Grahovac. Mislim da je Gojković tu bio dobro postavljen. Greši Žuržinov. Mešanović za Dedića. Evo sada Lakićevića. Mešanović, lijepo kombinuju Zeničani. Lopta prema Kajkutu. Raspudić je bio dobro postavljen. Evo Žuržinova. Raspudić pa onda Žarić. Ide Subić, ali nema neko kvalitetno rješenje. Ipak dobro odigran dupli pas sa Žižovićem. Subić prolazi, ide do kraja Subić i izborio na kraju korner. Ovo nije ništa neobično. Vrlo često Subić koristi svoju brzinu i sada je to uradio, zna često probiti tu do samog 16-terca, ali sada je odbrana Čelika bila dobro postavljena. Evo novog ubacivanja iz ugla nakon ta 4 sa desne strane, evo 2 kornera sa lijeve strane za ekipu banjalučkog tima. Sada se tu na ozljedu žali, čini mi se Mišić, ali ostaće u igri, tu je na prvoj stativi. Centar šut nije bio loš. Stokić. Pokušava Stokić napraviti nešto više. Ubacuje se Dželmić i sada nema kornera, samo ubacivanje sa strane
Izbacio Lakićević, pritisak je Borca. Imaju igrača više, naravno Stokić. I sada nema kornera, loptu će u igru vratiti Salih Hinović. Sada će igrači Čelika, vjerujem, mnogo češće gledati ka semaforu, a on pokazuje da smo u 53. minuti. Pritisak je Borca, imali su ta 3 kornera u rasponu od svega 2-3 minute, ali nisu još uvijek zaprijetili Hinoviću. Sada golman Čelika ne baš najbolje ispucava ovu loptu. Žižović, prekršaj, napravio ga je Mladen Žižović. Ostao je tu Darko Mišić sada na travi. Još jednom dobro se postavio Mišić ovdje, presjekao ovu akciju i onda jedan bespotreban faul Mladena Žižovića. Ne žuri se naravno sada Salihu Hinoviću. Izuzetno snažan, korpulentan čuvar mreže koji je, kao što sam rekao, možda i neočekivano danas dobio priliku. Samo za Grahovca. Đelmić je izuzetno brz, ali Gojković bliži ovoj lopti. Lakićević. Jedno vrijeme bio i blizu reprezentacije Crne Gore Lakićević. Žižović. Kenan Horić je ovaj put odlično postavljen. Mešanović. Grujić ostavlja za Žuržinova. Ima dosta prostora sada Žuržinov. Prema Grujiću. Horić. Ostala je lopta u igralištu. Mešanović za Dedića. I onda prekršaj Grahovca. Za sad dobro igraju sa igrača manje Zeničani, a pokazuje sada tu Niza Hukić svojim igračima da krenu prema naprijed. Inače u zvaničnom zapisniku stoji da je Niza Hukić pomoćni trener. Naime, još uvijek zvanično nije postavljen umjesto Vlade Jagodića, tako da u zapisniku kažu da je on pomoćni trener. Sada Bajraktarević sjajno brani Avdukić. 55. minuta, Bajraktarević koji ima zaista snažan udarac. Sada je iz dobre pozicije dobro šutirao, ali Asmir Avdukić pokazuje svoje golmanske kvalitete. Eto, sa igračem manje zaprijetili su prvi Zeničani. Raspudić, Grahovac, ponovo izgubljena lopta za domaće. Mešanović prema Kajkutu, ko će biti brži? Ispred njega kapiten domaćih Draško Žarić. Malo nervoze i na tribinama među navijačima Borca, koji čini mi se traže od Dragana Jovića da nešto promijeni, da napravi neku izmjenu. Vidjet ćemo koliko će još čekati Jović. Evo Kajkuta. Izborio drugi korner za ekipu Čelika. I sada će trošiti vrijeme, naravno. Zeničani, čini mi se da Nikola Simić ide tamo laganim korakom ka korner zastavici. Ubacit će Simić, koji je u prvom poluvremenu zamijenio ozlijeđenog Marina Popovića. Vrlo loše. Odlična lopta prema Đelmiću. Đelmić, ali nije bilo prolaza pored Darka Mišića. Ponovo Simić. Kajkut. Odlično kombinuje sada Čelik. Može li Mešanović za ove lopte? Može, ali uz pomoć prekršaja. Faulirao Draška Žarića. 57. minuta. Uspjeli su Zeničani težište igre prebaciti sada nešto bliže golu Asmira Avdukića. To im itekako odgovara, naravno prije svega zbog činjenice da imaju igrača manje na terenu. Grahovac. Stokić. Ofsajd pozicija za Grujića. Dugo je stajao iza leđa odbrane Čelika. Grujić. Nedozvoljena pozicija i ponovo slobodan udarac za ekipu Čelika. Evo još jednom, lijepo se vidi ovdje, sve je kristalno jasno.
Salihinović. Sada mnogo bolje za razliku od ona dva prethodna ispucavanja. Simić. Vraćeno za Mišića. Bajraktarević. Ponovo Simić. Upacuje se Dedić, ali nije prošla ova lopta. Pokušao je Kajkut nadmudriti Grahovca, ali nije uspio. I onda jedan pametan prekršaj Kenana Horića. Stokić prema Dželmiću. Odličan pas. Isto tako možemo reći i za prijem lopte Dželmića. Dželmić šutira, ali nedovoljno precizno. 58. minuta, udarac Dželmića pored gola. Prva prijetnja Borca u drugom poluvremenu. Evo još jednom odlična dubinska lopta Stokića, onda istrka Dželmić, ali vidjeli ste da to ipak nije bilo ni blizu gola gostujuće momčadi. Ponovo ne baš najbolje ispucavanje. Simić. Bajraktarević ponovo presjekao. Kajkut. Preko za Nikolu Simića. Sada će Avdukić loptu vratiti u igru. Radulović. Inače, jedni i drugi su u sredu igrali utakmice, tačnije revanš utakmice osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine. Čelik je bio nešto uspješniji. Ispratit ćemo ovu akciju. Zaustavlja Grujić. Čelik je protiv Bratstva igrao nerješeno u gostima 2-2, ali su Zenici pobjedili prvu utakmicu sa 4-0, tako da su izborili mjesto među 8 najboljih u Kupu Bosne i Hercegovine. Na drugoj strani Borac je remizirao na ovom stadionu sa Zrinskim 1-1, ali su u Mostaru poraženi u prvoj utakmici sa 4-0, tako da su Banja Lučani eliminisani iz kupa. Tu sada prigovor Dedića pomoćnom sucu Daliboru Draškoviću, ali kada je vidio da je pretjerao, onda se izvinuo pomoćniku, tako da je prošlo bez nekih sankcija. Evo upravo Dedića. Mislim da je sada pokušao izboriti aut, ali nije uspio. Žarić za Subića. Ispred njega je Simić. Vrlo hrabro postavljena sada igra ekipe Čelika. Ovo je sigurno mač sa dvije oštrice. Sada prema Grujiću. Može li Grujić do ove lopte? Ne može. Renato Gojković. Rođen u Tuzli 95. godine, ali igra zaista sjajno. Juniorski reprezentativac Bosne i Hercegovine. Sjajno sarađuje sa Kenanom Horićem i upravo je ta zadnja linija Čelika možda i najbolji dio ove ekipe. Sada je upravo Gojković izblokirao ovaj pokušaj Grahovca. Subić za Radulovića. I onda prekršaj nad Jocom Stokićem. Biće ovo prilika da vjerovatno Stokić ili možda Žižović ili Grahovac pokušaju direktno šutirati. Evo još jednom te situacije. Dedić je ovdje napravio prekršaj. Ide Žižović unutra. Uzima Joco Stokić ovu loptu. Bilo je još nekoliko sličnih situacija u prvom poluvremenu, posebno u 33. minutu kada je također iz slobodnog udarca šutirao Stokić, ali tada je Adilović bio siguran. Sada ipak 4 igrača u živom zidu. Stokić ide to daleko, daleko preko gola. Evo izmjene. Stefan Dujaković umjesto iskusnog Vladana Grujića. Vladan Grujić, koji također zna kako se osvajaju titule, bio je prvak sa Sarajevom, sada već bliže kraju karijere, vjerovatno ne može izdržati u nekom visokom ritmu svih 90 minuta, stoga ga je iz igre izvukao Dragan Jović. Vladan Grujić, inače rođeni Banja Lučanin, igrao u dosta država, promijenio
dosta klubova, šansu dobiva Stefan Dujaković. Njegovog prezimenjaka Siniše nema zbog žutih kartona, a Stefan također Banja Lučanin ima 21 godinu i momak koji je nogometnu karijeru počeo upravo u ekipi Borca. Ovo mu je 12. utakmica ove sezone, ali nekako mnogo češće priliku dobiva kao večeras sa klupe za rezervne igrače. Subić za Stokića u zoni šuta. Stokić hoće li pokušati? Hoće. Stokić i nema gola. Odbranio je Hinović uz dosta problema. Njegova prva prava intervencija, udarac Stokića i na mukama je bio Hinović. Evo još jednom. Po sredini gola i uspio se nekako snaći. Dedić. Nije imao boljeg rješenja od ovog da loptu izbaci van granica igrališta. Žuržinov za Radulovića. Subić ima dosta prostora na lijevoj strani. Ide tu u sredinu ipak za Stokića. Sada Đelmić. Ne može do ove lopte. Vrlo dobro postavljen Slobodan Lakićević. Kao da Borac u ovim trenucima nakon ulaska Stefana Dujakovića kreće nešto odlučnije. Žižović. Žižović gdje će završiti lopta ipak u golautu. Ne prestaje podrška sa tribina. Bučni su navijači Borca, isto tako bučni gostujući navijači kojih ima otprilike 50-ak. Hinović. Imao je problema sa ispucavanjem lopte u onim prvim minutama kada je ušao, ali evo sada kada se zagrijao to izgleda mnogo bolje. Sigurno da nije lako sjediti na klupe i onda onako nenadano dobiti šansu. Potpuno nezagrijan, vjerovatno morao je stati na gol Salih Hinović. Izborio korner Darko Mišić i to ukupno treći za ekipu Čelika. Evo vidite, tu se još uvijek pomalo zagrijava Salih Hinović. Ubacuje Simić. Nije loš pokušaj, ovo je moglo biti neshodno, kao da je Simić možda gađao direktno iz kornera, kao svojevremeno recimo Baka Slišković koji je znao vrlo često pogoditi iz kornera. Evo još jednom, putanja lopte je bila zaista sjajna, ali ipak nije bilo dovoljno blizu. Ovaj ugao kamere je to pokazao mnogo bolje. Dobra lopta u prazan prostor, ali ponovo Renato Gojković. Igrao rukom tu, čini mi se Mešanović. Ako sam dobro vidio, bila je gužva, dosta igrača jedne i druge ekipe. Novi prekid i to sam već rekao da Borac može biti vrlo nezgodan u ovim situacijama. Žuržinov i Grahovac su pored lopte. Jeste bio to mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine Mešanović koji je nenamjerno igrao rukom. Grahovac izbacuje Dedić. Pogledajte gdje je Avdukić. Bliže centru nego svom 16-tercu. Ostala je lopta u igralištu i onda prekršaj za Borac. Mešanović se neće složiti sa ovom odlukom. Faul je postojao, ali je ostala dilema je li lopta bila u igri. Tačnije da li je prije toga napustila. Sada Radulović. Radulović odlično prema Đelmiću. Đelmić šutira slabo. 67. minuta. Đelmić u lijepoj prilici, ali udarac pored gola. Odlično ga je uposlio Žižović. Evo još jednom ima Borac očigledno večeras dosta problema kada je u pitanju realizacija. Na Čelik je ekipa koja je 3 puta remizirala na gostovanjima ove sezone i to, što je zanimljivo, od ta
tačnije 4 puta su remizirali i od ta 4 remija 3 su bila identičnim rezultatom 0-0. Evo i sada u 68. minutu ekipa iz Zenice u Banja Luci protiv lidera drži ovih 0-0. Grahovac krenuo sam, ali dobro postavljen. Ponovo Renato Gojković. Đelmić brži od Mešanovića. Žuržinov. Žižović. Nema prekršaja, pa ovo je Žižović. Mešanović izbacuje Kajkuta. Raspudić i Žarić su pored njega. Nema pomoći Kajkuta od svojih saigrača. Tek sada prilaze tu Simić i Mešanović. Prema Mešanoviću ide lopta koji šutira glavom iz teške pozicije, tačno u Asmira Avdukića. Ide već akcija na drugoj strani. Dujaković i ponovo Renato Gojković. Odlična partija, zaista mladog Gojkovića. Govorim to vrlo često iz jednostavnog razloga što momak ima svega 18 godina. Evo udarca. Pokušao Grahovac, ide to pored gola. Tako se kale igrači, tako postaju pravi nogometaši. Ovo nije svakako lagana utakmica za Čelik, za jednog momka od 18 godina, ali odlično igra Gojkovića. Vidjeli ste još jednom onaj pokušaj od malo prije Mešanovića. Dobar skok sada Raspudića. Aut je za ekipu Čelika. I prilika za Nizaha Hukića da da tu kratke upute Slobodanu Lakićeviću. Žuržinov za Radulovića. Bajraktarević presjekao. Gojković za Kajkuta. Nije to uspio iskontrolisati. Sada su 3 igrača Čelika ostala iza leđa. Ovo je možda prilika za borac. Subić. Ništa od brze akcije. Radulović prema Stokiću. Stokić traži Đelmića i na kraju Lakićević. Malo su tu Lakićević i Hinović čekali jedan na drugog i na kraju je ipak izbacio Lakićević, i to ne u korner nego u aut. Radulović za Raspudića. Žuržinov. Stokić i ponovo na pravom mjestu ko drugi do Gojković. I onda izbacuje to Nikola Simić, onako bez razmišljanja. Radulović. Žuržinov. Raspudić prema Đelmiću. Odličan je to start bio Lakićevića. Kajkut. Simić. Kajkut se otvara na desnoj strani. Bajraktarević je naprijed. Mešanović lijevo. Ipak ide to nazad za Dedića koji greši, ali ovim startom ispravlja svoju grešku. Simić sada vrlo lijepo prevario Dujakovića. Mešanović nije uspio iskontrolisati ovu loptu. Stefan Dujaković je uzeo, ali samo za kratko. Ponovo Mešanović, sada dosta prostora Mešanović. Bajraktarević je na drugoj strani. Lopta iza leđa Bajraktarevića koji traži prostor za udarac. Našao je Simića, ali nema pomoći od svojih saigrača. Simić i onda uzeta lopta, ostao je tu Bajraktarević na travi. Traže Zeničani od domaćih da izbace loptu, ali ovi su krenuli u brzu akciju. Leži Bajraktarević još uvijek na drugoj strani. Vidjet ćemo hoće li sada Žarić izbaciti loptu van granica igrališta. Neće, ali prekida Admir Šehović utakmicu. Evo još jednom te situacije. Njegov duel sa Žuržinovom, čini mi se, to bi svakako bio veliki hendikep za klupu Čelika, s obzirom da je Semir Bajraktarević jedan od boljih večeras u ekipi Čelika i jedan od boljih ove sezone gledano u cijelini, postigao i jedan pogodak, iako igra na poziciji zadnjeg veznog, nekada
dok je igrao za Sarajevo, također vrlo često znao biti u ulozi strijelca. Sve će biti u redu sa Svemirom Bajraktarevićem, koji je inače rođen u Sarajevu. Ima 26 godina. 87. godište. Izbacuje Renato Gojković. Sada ispred Grahovca. Korner broj 7. Minuta 73. Vraća se Bajraktarević. Korner broj 8. I ponovo sa desne strane Srđan Grahovac, momak koji će, siguran sam, zaigrati vrlo brzo i za A reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Naša mlada selekcija naredne sedmice igra utakmicu kvalifikacija protiv Španije u Zenici. Srđan Grahovac je kapiten te selekcije, a znate naravno da je i u onom prošlom ciklusu Srđan Grahovac bio standardan u našoj selekciji do 21. godine, koja nažalost nakon nešto skromnih rezultata ovaj put, za razliku od onog prošlog kvalifikacionog ciklusa, ovaj put nema šansi da se bori za plasman u baraž. Minuta je 74. Vidjet ćemo hoće li Čelik izdržati od prve minute drugog poluvremena, tačnije od samog početka. Čelik ima igrača manje zbog isključenja golmana Adija Adilovića, ali borac još uvijek nije materializovao tu prednost. Evo Raspudića. Kreće i štoper borca sada naprijed. Đelmić. Grahovac vrlo lijepo prevario Dedića. Uporan je bio Dedić, uporan je i Grahovac i na kraju hoće da lopte Mešanović izbacuje, ali van granica igrališta, daleko je to bilo od Kajkuta. Dragan Jović ima pravo na još dvije izmjene. Vremena je još malo, 16 minuta plus sudijska nadoknada. Dobar pritisak tu na Žuržinova. Evo Radulovića. Subić. Prevario Simića. Bori se Kenan Horić i na kraju uspijevaju gosti stići do lopte, a nakon toga i su uspjeli izboriti slobodan udarac i imaju šansu sada ponovo tu dobiti nešto na vremenu. Horić je sada tu presjekao akciju. Darko Mišić. Duga lopta prema Kajkutu. Nedovoljno precizno. Mešanović se tu privlačio, šunjao praktično iza leđa, ali Avdukić je ipak preiskusan i prekvalitetan golman da se tu desi neka pogreška. Raspudić. Sada Bajraktarević ponovo presjekao, ali nije mogao Kajkut do lopte. Gojković. Izbacuje Simić. Radulović. Uporni Bajraktarević. Umalo da stigne do lopte. Evo Žižovića. Subić. Dobro postavljen. Darko Mišić. Evo Žižovića. Ponovo ne prolazi kroz sredinu ovaj pokušaj domaćih. Sada Raspudić nije mogao od ove lopte. Mešanović. Za Bajraktarevića. Kajkut je naprijed. Ide lopta prema Kajkutu. Evo prilike sada za Čelik. Kajkut gađa, pogađa mrežu, ali sa spoljne strane. Ovo je bila najbolja šansa u drugom poluvremenu. Odlično je Bajraktarević izbacio Kajkuta, ali njegov udarac pogađa spoljni dio mreže. Evo još jednom. Dobro je
šutirao najbolji strelac Čelika i bivši igrač Borca, ali mora se priznati da je bio dobro postavljeni Asmir Avdukić. Đelmić. Čini mi se da je Ognjen Đelmić mnogo bolje igrao na početku sezone, tamo recimo u prvih 7-8 kola. U posljednje vrijeme nekako nije u centru pažnje, nije ni ulozi strelca kao što je to bilo u onim prvim kolima. Izbačeno. Žuržinov igrao posljednji. Minuta 78. Dragan Jović još uvijek ne reaguje. Predragović, Nebojša Runić, Ognjen Petrović, Milan Šakić i Miloš Perović su na klupi, kao i Dragan Đorđić kao rezervni čuvar mreže. Sviranje prekršaja, vidjet ćemo može li Čelik napraviti nešto iz prekida. Raspudić je ovdje se naslonio na Kajkuta i vidio je to Admir Šehović. Kajkut će ubaciti. Svi igrači Borca su se vratili nazad. Kajkut dosta loše, ali isto tako i ne baš dobra intervencija Aleksandra Radulovića i ovo će biti, to je zanimljivo, 4. korner za ekipu Čelika. Ono što je zanimljivo u tome je da su Zeničani u prvom poluvremenu, kada su bili kompletni, izveli samo 1 korner, a evo sa igračem manje u nastavku već 3. Mešanović će ubaciti na drugu stativu. Izbacuje Radulović, sada nema kornera, bit će ubacivanje sa strane i tamo će sada gosti naravno pokušati stići malo i ukrasti vremena, s obzirom da Darko Mišić onako lagano, evo ga, ide ka ovoj lopti. Mišić. Ovo je bilo loše, ali dobro je to ispratio Lakićević. I onda izbacuje Draško Žarić, kapiten Borca. Lakićević posljednje 3-4 minute se igra na polovici Borca. Mešanović samo za Asmira Avdukića. Ulazimo u posljednjih 10 minuta. Kajkut sada stiže do ove lopte. Odlaze navijači Čelika u 81. minutu. Dobro se gradi Kajkut. Pokušao naći Dedića, ali nije uspio. Ovo je Grahovac. Sada akcija 4-5. Centar šut je bio dobar, ali dobro postavljeni Lakićević. Žižović je ubacio. Evo prekršaja. Iako je sada mirne duše, Admir Šehović mogao možda pustiti i prednost, s obzirom da su poslije lopte imali domaći, ali smatrao je vjerovatno da iz ove situacije ne mogu napraviti mnogo. Faul je bio evidentan i vjerovatno nova prilika za Stokića. Vidite omjer prekršaja. Bilo ih je jako mnogo, preko 30 do sad. Hoće li Stokić ponovo šutirati? Vjerujem da hoće. Samo do živog zida. Kakva greška sada Stokića, ko će prije do ove lopte, ne može donijeti Dedić. Žižović, može biti opasno na drugoj strani, Subić. Subić u sredinu, nije bilo nikoga. Ideja Subića je bila zaista odlična, ali nisu to ispratili nogometaši Borca. Evo pokazuje sada i Subić i mislim da je potpuno u pravu. Evo obratite pažnju, ovaj ugao kamere nam to neće prikazati najbolje, ali 3-4 igrača Borca su tu bila oko 11 metara i nijedan od njih nije krenuo prema naprijed. Bilo je dosta praznog prostora. Radulović ponovo prema Subiću. Subić sada griješi i slobodan udarac će biti. Da li žuti karton za Subića? Čini mi se da jeste, tako je.
Aleksandar Subić nakon Draška Žarića, drugi igrač sa žutim kartonom u ekipi Borca. Još uvijek je ljud Subić, mislim zbog one malo pređašnje akcije. Ovdje je Dedić definitivno stigao prije do ove lopte. Ustao je Dedić. Nizam Hukić još uvijek zagrijava dvojicu nogometaša. Evo te situacije, sada smo to mogli dobro vidjeti. Kenan Horić. Kajkut. Tražio igranje rukom, nije ga dobio. Grahovac za Šarića. Evo Raspudića. Nema rješenja, dobar pritisak radi Dedić. Sada Žarić. Lakićević. Dedić u jednom trenutku nije znao gdje se nalazi lopta, ali na njegovu sreću došla je do Lakićevića koji pronalazi samo Žarića. Evo Subića. Žarić. Raspudić. Žuržinov. Žuržinov u prazan prostor. I onda ponovo izbačena lopta, bio to sjajni Kenan Horić. Sada centar šut i hvata to Salihinović koji nema mnogo posla u drugom poluvremenu. Ja moram priznati da sam očekivao tu buru u kaznenom prostoru Čelika u drugom poluvremenu, posebno nakon isključenja Adilovića, ali ekipa iz Zenice u polju igra jako dobro i jednostavno Banja Lučani vrlo teško dolaze do kaznenog prostora, do nekih kvalitetnih prilika. Igra se uglavnom na sredini igrališta, sa igračem manje Čelik je uspio čak i zaprijetiti. Sjetite se onog udarca Bajraktarevića i nakon toga prilike za Kajkuta. Radulović. Žarić. Minuta 85. Lakićević. Žuržinov. I pogledajte sada grešku Žuržinova. Ja moram priznati da mi pomalo i nije jasno zbog čega Jović ne posegne za još ponekom izmjenom, s obzirom da ima još dvije. Žuti karton za Nikolu Simića zbog odugovlačenja. Pomalo da Radulović stigne do ove lopte i zapravo i jeste, s obzirom da je Kajkut tu napravio prekršaj. Pritisak na Radulovića, evo Raspudića, ali samo do Lakićevića. Mešanović, odličan prijem lopte. I onda novi žuti karton, sada se tu ozlijedio i Kajkut. Boris Raspudić će biti zapisan u bilježnicu Admira Šehovića. Kajkut je stigao prije do ove lopte i drugi štoper Borca dobiva žuti karton. Interesantno, recimo, 3 igrača Borca iz zadnje linije su požutila. Pored Raspudića, Žarić i Subić su dobili kartone. Sada će morati napustiti igralište Saša Kajkut. Vjerujem da će se vrlo brzo vratiti u igru. Omjer kartona je 3-3. Sve će biti u redu sa Kajkutom, ali morat će Zeničani potrošiti nešto vremena dok ne dobije dozvolu za ulazak u igru Saša Kajkut. Stokić, vratio se Kajkut, evo Simića. Simić sada ulazi stiže do ove lopte, Bajraktarević je dalje prema Kajkutu. Mešanović je sam na drugoj strani.
Dobar centaršut prema Dediću, lopta dolazi do Mešanovića, ušli smo u 88. minutu. Lakićević, hoće li šutirati? Hoće, ali jako loše. Ali dobro, ono što je najbitnije sada za Zeničane je da vrijeme prolazi. Čelmić i Žižović su sada zamijenili pozicije. Vidjet ćemo hoće li to donijeti rezultat. U ovoj akciji sigurno ne. Nema ofsajd pozicije, evo Kajkuta. Ali oprezan je bio Radulović, nije Kajkut uspio iskontrolisati ovu loptu. Bez obzira kako se završi ova utakmica, Borac će i nakon 16. kola biti lider, s obzirom da drugoplasirano Sarajevo zaostaje 4 boda, a Sarajevo će sutra igrati utakmicu protiv Zrinskog u Mostaru pod Bijelim brijegom. Evo udarca i nema gola! Otvorio se prostor tu Srđanu Grahovcu, ali šutirao je poprilično loše iz ove dobre situacije. Mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, evo još jednom te situacije. Udarci 12-5. Hinović. Bilo je to van granica. Možda i dobro za Čelik što se završilo tako, jer stigli su do lopte vrlo brzo Banja Lučani. Izbacuje Mišić za Simića. Nema nikoga tamo. Ovo je Žarić. Radulović. Ponovo Radulović. Izbacuje Gojković. Kajkut. Kajkut i Radulović. Dobro se gradi Kajkut. Nazad prema Mišiću koji ništa ne rizikuje. Traži ovom dugom loptom Bajraktarevića koji ide džonom i sportski pruža ruku kapitenu Borca, Drašku Žariću. Ušli smo u 90. minut. Vidjet ćemo koliko će Admir Šehović produžiti utakmicu. Bio je onaj prekid zbog bakljade. I sada Subić stigao do ove lopte. Bio je prekid zbog bakljade i izmjene nisu iskorištene sve. Borac imao samo jednu, a sada da ispratimo ovu akciju. Biće slobodan udarac za Borac. U 90. minutu će to biti. 4 minute je Admir Šehović produžio utakmicu. Ovo će biti vjerovatno jedna od posljednjih šansi za ekipu Borca. Čini mi se da je Horić dobio žuti karton ili neko drugi, nisam zaista vidio, mnogo je igrača bilo tu. Hoćemo pobjedu, sada skandiraju navijači Borca. 4 minute Darko Mišić sa žutim kartonom ipak. 4 minute, dakle u drugom poluvremenu praktično jedna izmjena samo za ekipu Borca. Popović je izašao u prvom, ali Spahić na početku drugog, tako da u drugom poluvremenu samo jedna izmjena. Stokić preko gola! 91. minuta, Stokić iz slobodnog udarca, ali nema još uvijek njegovog 10. gola sezone. Namjerno sam razmišljao o broju izmjena s obzirom na ove 4 minute nadoknade. Bila je bakljada koja je trajala otprilike 2 do 3 minute i ta samo jedna izmjena i odluka da se utakmica produži 4 minute svakako je ispravna. Admir Šehović ponovo loše, ali ipak do lopte dolaze Zeničani. Samo za kratko, evo Radulovića. Odluče i Harun Husein Spahić. To će biti treća izmjena za ekipu Čelika. Lakićević. Evo Subića. Subić, Kenan Horić. Kenan Horić i Renato Gojković zaista sjajno odigrali utakmicu. I Lakićević isto tako. Sada dobro intervenisao Mešanović. Žestok sudar.
tu Jasmin Mešanović, udarac u lice. Nije bilo namjere, zapravo su se sudarili. Evo gledamo još jednom ko će van, to je Alen Dedić, ali ovo je više jedna taktička izmjena. Da se niče ne dobiju nešto na vremenu. Harun Husein-Spahić, igrač sa brojem 2, dobiva šansu. Ovo će mu biti tek 4. utakmica ove sezone. 134 minute je samo odigrao u dosadašnjem dijelu sezone. Eto, neće doći ni do 140 s obzirom da evo večeras možda 2-3 minute najviše provede u terenu. Prekršaj Kajkuta. Ako ne bude pogodaka, ovo će biti 4. utakmica Čelika koja se na gostovanju završava ovim rezultatom 0-0. Pored toga imaju i jedan remi bez golova protiv Veleža u Zenici, ali ima ovdje još dosta da se igra. Bacuje se Subić uspio centrirati ili ne, ipak bit će korner i to 9. za Borac. U 94. minutu svi su sada krenuli naprijed. Kratko za Grahovca. Grahovac prema Subiću. Za Radulovića. Žuržinov u sredinu. Ponovo vraćeno za Žuržinova. Nema prave ideje, nema pravog rješenja. Radulović izbacuje to. Darko Mišić van granica igrališta. 20 sekundi, još će mislim dodati poneku Admir Šehović zbog one jedne izmjene u sudijskom vremenu. Stoga ovo je vjerovatno posljednji napad ekipe Borca. Traži Niza Hukić od svojih igrača da izađu naprijed, da izađu ispred svog 16-terca. Duga lopta. Igrao je rukom Stefan Dujaković i vidio je to Admir Šehović. Istekle su one 4 minute i mislim da će vrlo brzo glavni arbitar ove utakmice označiti kraj susreta. Ja mogu reći da je Borac razočarao, posebno zbog činjenice da su čitavo poluvrijeme imali igrača više, ali eto nisu uspjeli stići do pobjede. Ovog trenutka Admir Šehović svira kraj, dakle bez golova u utakmici na gradskom stadionu u Banja Luci. Iako je Borac imao brojčanu prednost čitavo drugo poluvrijeme, Banja Lučani nisu